حماسين سراي كولغو زيدنكل حماسين سراي كولغو زيدنكل فمحرتن حتبركا كاش كله الساحل نعون تأكب ودينا نعلل وغني وغنكا بحيمانوت قبيلة وقد نسنجال نايتفات كاخيلة وغني وغنكا بحيمانوت قبيلة وقد نسنجال نايتفات كاخيلة حنك حسب تخون هاقرنا بخونا ጋዜጣዊ መግለጺ መጽዋዕታ ንምቋም ኮሚሽን ምዝገባን ምርጫን ህዝቢ ኤርትራ ብብረታውን ሰላማውን ቃልሲ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊሉ ብህዝበ ውሳነ ዝተሰነየ ሃገራዊ ነጻነት አረጋጊጹ እዩ። ይኹን እምበር ዝሓለፈ 34 ዓመታት ንኹሉ መስዋዕትን ዋጋ ቃልስን ነጻነትን ዝተኣትወ መብጽዓን ብምጥላም ስልጣን ዝተቆጻጸረ ጉጅለ ጸረ ህዝቢ መስመር ተኸቲሉ ኩሎም ሰብኣውን አድማሳውን መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ብምግሃስ ኣብ ጸልማት ምልካዊ መግዛእቲ ንነብር ኣለና። እዚ ብኩሉ መዳይ መላእ ሃገርና ናብ ዕጹው ቤት ማእሰርቲ ብምቕያር መወዳእታ ዕድል ሃገርና ኣብ ኢድ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ወዲቑ ይርከብ። ነዚ ንመጻኢና እውን ምኹኒ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ዘካይዶ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ዕንወት ሃገርና ንምቕያር በኣግኡ ናይ ለውጥን ምድሓን ሃገርን ዕላማ ብምግባር ክቃለሱ ዝጸንሑ ተቓለስቲ ንለውጢ ብዝመሰሎምን ብዝተፈላለየ ኣወዳድባታትን ክቃለሱ ጸኒሖምን ኣለዉ። ዛጊት እቲ ቃልሲ ምስ ኩሉ ሕፅረታቱ ህዝብና ምብርባርን ምንቕቓሕን በቲ ሓደ ወገን ነቲ ጨካን ስርዓት ከዓ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዝቃልዓብ ምግባር ልዑል ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ይኹን እምበር ሃገርና ካብቲ ተጻዒንዋ ዘሎ ጸረ ህዝቢ ጉጅለ ብምእላይ ኤርትራ ናይ ኩሎም ደቃ ሃገር ክትከውን ዝኽእላ ናይ መወዳእታ ዓወት ንምጉንጻፍ በብወገኑ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንፍትሓዊ ለውጢ ናብ ሓደ ጥርኑፍ ሃገራዊ ሓይሊ ክቐውምን ክፈጥርን ስለ ዘይከኣለ ስቃይ ህዝብናን ሃገርና ናብ ምንዋሕ ምኽንያት ስለ ዝኾነ እውን ካብ ህዝብና ይኹን ነዚ ቃልሲ ክዕወት ንዝደልዩ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ጥርኑፍ ሃገራዊ ኣካል ክፍጠር ብተደጋጋሚ ክጽውዑናን ምሕጽንታ ከቕርቡን ጸኒሖም እዮም። ካብዚ ብምንቃል ነዚ ኣብ ዕላማ ዘይተፈላለየ ሰፊሕ ግን ከኣፋሕ ዝበለ ናይ ለውጢ ቃልሲ ዓቕምታቱ ብምጥርናፍ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ዝበቅዕ ጥርኑፍ ሃገራዊ ኣካል ክንምስርት ዘይምኽኣልና ዝኸፈልናዮ ዋጋ ዓቢ ምዃኑ ብምግንዛብ ኣብ ታሕቲ ኣስማቶም ዝተጠቕሱን ዝተጠቕሳን ኤርትራውያን ተበግሶታት ወሲደን ነዚ ሃገራዊ ሓይሊ ንምምስራት ዝሰርሕ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ክቐውም ጻዊዒት ኣቕሪበን ኣለዋ። ኣብዚ ብቐጥታ ናብ ተግባራውነት ወሲዱ ነዚ ሃገርን ህዝብናን ወዲቖሞ ዘለዉ ዝሕዝን ተርእዮ ንምልዋጥ ንዝብህጉ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ንፍትሒ ዝሳተፍዎ መድረኽ ምድላዋቱ ኣብ ምዝዛም ኣንፈት በፂሑ ከም ዘሎ ከዓ በዚ ጋዜጣዊ መግለጺ ንሕብር። በዚ መሰረት እዚ ንኹሎም ኤርትራውያን ተቓለስቲ ንፍትሒ ዝቐርብ ዘሎ ጻዊዒት ምእንቲ ታሪኽናን ቃልስናን ከምኡውን ዕላማታት ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምዕዋት ዝተበገሰ ቀዳማይን ናብ ግብራዊ ስራሕ ክወስደና ዝኽእልን ኣብ ዕለት 30 ነሓሰ 2025 ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ብምቋም ንምስረታ ሃገራዊ ሓይሊ ዘሳልጥ ኮሚሽን ዝቆመሉ ዋዕላ ኩልኹም ተቃለስቲ ሃገራውያን ፍትሒ ተሳትፎኹም ከተረጋግጹ ንጽውዕ። ኣብ ታሕቲ ብዝሰፈረ ኢሜይልን ናይ ጉግል መላገብን ኣቢሉ ናይ ተሳትፎ ቅጥዒ ክትመልኡ ከዓ ነዘኻኽር። ዓወት ንምጥርናፍ ሓይልታት ፍትሒ ኤርትራ ንቕሎ ኣዴታት ንድሕነት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ተበግሶ ኣዴታት ንድሕነት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ተበግሶ ንምሉእ ጥርናፈ ኤርትራ ስሙር ውህደት ኣሳላጢ ኣካል ንምስረታ ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ حماسين سراي كولغو زيدنكل حماسين سراي كولغو زيدنكل فمحرتن حتبركا كاش كله الساحل نعون تأكب
ጉዳይና ነዕልል بيان صحفي. مبادرة القوى الوطنية الإريترية دعوة لاختيار لجنة التسجيل والانتخابات لتشكيل القوى الوطنية الواحدة. بعد نضالات سلمية وكفاح مسلح، وبعد أن قدم شعبنا الإريتري غوافل من الشهداء، تمكنا من كسب معركتنا ضد الاحتلال، وعبر استفتاء حر ونزيه حققنا استقلالنا الكامل. لكن وبعد 34 عاما من الحكم الدكتاتوري الذي حول إريتريا إلى سجن مغلق وانتهك أبسط الحقوق والحريات، تدعو القوى الوطنية الإريترية جميع أبناء وبنات الوطن إلى توحيد الصفوف لإنقاذ البلاد والشعب من هذه المؤاساة الممتدة. رغم كل التضحيات العظيمة في الماضي ومحاولات التغيير المتكررة، ظل النضال الإريتري يعاني من التشرذم والانقسام، مما أتاح للنظام الاستبدادي الاستمرار في قمعه وهيمنته. واليوم نعلن بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تأسيس قوة وطنية واحدة قادرة على إنهاء المعاناة الوطنية وفتح الطريق نحو بناء دولة العدالة والمواطنة، دولة لجميع الإريتريين دون تمييز. وعليه ندعو كل الأفراد والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وكل الغيورين على مستقبل إريتريا إلى المشاركة في انتخاب وتسجيل اللجنة المنظمة التي ستشرف على انتخابات تشكيل هذه القوى الوطنية الجامعة الممثلة للشعب الإريتري في الشتات، وذلك في يوم 30 من أغسطس من عام 2025. ليكن هذا اليوم بداية عهد جديد، عهد الحرية والكرامة، عهد دولة القانون والمساواة. طريقة المشاركة: تعبئة استمارة التسجيل عبر الرابط وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الموضح. تاريخ 5 أغسطس 2025. الموقعون: حركة الأمهات لإنقاذ الأمة والشعب الإريتري، مبادرة الأمهات من أجل سلامة البلاد والشعب الإريتري، مبادرة الاصطفاف الموحد ولم الشمل، هيئة التسهيل الإريترية للقوى الوطنية. حماسين سراي كولغو دايدنكل حماسين سراي كولغو دايدنكل فمحرتن حيت بركة داش كله الساحل نعون تأكب وداينا نعلل. Press release called to establish a registration and election commission for the formation of a unified Eritrean national force. We, the people of Eritrea, secured our independence through immense sacrifice, and this achievement was affirmed by referendum. Yet, over the past 34 years, our dream has been shattered by the repressive and authoritarian anti-people regime, with the fate of our country seized by a handful of traitors. For Eritrea to realize a brighter future, the totalitarian rule must come to an end. The most viable path forward lies in establishing a transparent and effective body that can unite and coordinate the efforts of all who fight for justice, with the removal of the dictatorship as the highest priority. Elements of change, both inside and outside Eritrea, continue to fight against the dictatorship through diverse methods. Despite ongoing hardships, our people's unyielding longing for freedom persists, contributing significantly to isolating and discrediting the regime on the international stage. Today, the brutal system has transformed our nation into a vast prison. As the regime tightens its grip and Eritrea's sovereignty stands at a critical crossroads, not acting with urgency will only deepen our suffering. Our people inside Eritrea and the diaspora, as well as our international allies, have been consistently calling for the formation of a united national force. The absence of such unity has been a major factor in prolonging the hardships of our people. By forming an all-inclusive national force, we can expedite the end of the dictatorship and set our beloved people and nation free. Although our goals are broad and largely aligned, the fragmented nature of the struggle has limited our effectiveness,
hindering the establishment of a unified national force capable of liberating our country and serving as a genuine representative body. In response, the justice fighter groups listed below have taken the initiative to convene a conference to elect a registration and election commission. All dedicated Eritreans committed to justice are being called to actively participate in this conference, scheduled for August 30th, 2025. The objective is to elect citizens who will serve on the Registration and Election Commission, facilitating and overseeing the formation of a unified national force. Every Eritrean who cares deeply for the nation and its people is urged to join this historic effort. Please confirm your participation by responding via email or the Google form linked to this announcement and take part in shaping our future. August 10, 2025, Unified Alliance Eritrean Women's Organization DMV Eritrean Mothers Initiative in Europe. Eritrean Facilitating Task Force for the Formation of One National Force. حماسين سراي كولغو زيدنكل حماسين سراي كولغو زيدنكل تمحرسن حيت بركة داش كله بالساحل نعون تأكب ودينا نعلل وغني وغنكا بحيمانوت قبيلة وقد نسنجال ناي طفات كاخيلة وغني وغنكا بحيمانوت قبيلة وقد نسنجال ناي طفات كاخيلة حنت حسب تخون هاقرنا بكونا